saa cia vilingi wa mauvo. Sialilika mwendoni wa saa 3:30 wa katano wa matuko monza mwai wa thanthatu mwaka ni wangilile na miongwele na inane na ukethia na naudhota ingi nthini wa vilingi wa mauvonye nita wa Caroline Mweni wa Muteti ni ithi wangitethia ni sana kesha rondinda uloku unengelelea vilingi kwa nzia ya meko ni amema mauvoto ndutukumbanisye endi kwa nzia ya ukuvi. Ala tukumbanisye ni vamwe na Silikali kwa ya kisomo kilungu cha miongwele na mwonza yulu wa yana budget ni yukite. Teresi ambaika kuikithi siali mwanene kana ilovia siya capitation ni siukite kwa ivinda ikuvi. Muyumbe Edith Nyenze kukwata mbauku kunwa Mungu kwa mukuka kauntini siya Kiswani. Nae Kalimacha la moko ngune mwingi kulasimika kumanda network mitini jila yethi wanathina. vilingi wa mauvo. Na tuyambelilia silikali ni yaite kilungu cha miongwele na mwonza yuluwa yana chailovia ndeni wa budget yukite ya mwaka wangilile miongwele na inangilile na miongwele na itano. Muyumbe wa Kiharu Ndindi Nyoro ulengini wa mwene kivila wanzama ya budget ya mbunge nene ni waileseka itambia yeni ya ili tena ni yekuitikilia nzama ya wakaandika alimu ya TSC kuandika alimu ngili miongwele na dhanda tuma JSS kwa kutua kana permanent and pensionable. Ndini oneni wake Nyoro asa kana silikali ni yovete kavyukuli kunenga mawi ya dhukumi ukwati lila kana interns mwea kana wea ndeni wa sekta kivadhukanyo Benjamin Mwaka nukutuelesea. Dhino nenanya wanzia ya imwe kwa imwe na numbasi onaicha wa mauvo mwene kivila uwa budget. Nwaweta ni manengi nzama ya kuandika limo TSC lovia mbianu dhino wa budget ukite. Nokana kuandika limo ma junior secondary ngilimi ongwana na dhandatu. Alama minete vindayo ya mauvundesyo na medhi tumadhithi ya kandalasi siya kutua. The budget size that we are making for the year 2024-2025 that will take effect from 1st July of this year is a budget of 4.006 trillion Kenya shillings, and out of that money, just to go to specific areas, education is taking up most of the bulk of the money. Close to 27% of the entire national government expenditure is going into education sector, and out of that money for education, we have allocated monies for confirmation of the JSS interns, and our intention as Parliament and the Budget and Appropriations Committee is TSC to consider confirming all the 46,000 at a permanent and pensionable terms. Ni waweta kanambesa hiyo na ikalea kuyana ndino wa budget ambe zama ya TSC no yete maendekethio ange ndino wa budget ya mautio kana supplementary budget ambe ya mwaka ukite wa silikali. And we also commit that if the money is not enough for that exercise, they start off, and we commit that in the supplementary that will be coming, we can add in case there will be a deficit of the monies needed. Our also request is that they bring forward the date of confirmation from next year to this year, because we also need to look after the JSS interns. Mwene kivila uenge nwadhingilela ne manengi movia wa uiti lovia mbianu budget ine ukite nokana kuandika maofisa mauiti alamethi tuungua mauvundesyo yani medical interns. We have also allocated money for the health sector interns, and who have also been interning in various facilities, because we have been in consultation with the National Treasury and the Ministry of Health, and our intention is also for them to consider confirming those interns who are our brothers and sisters. Mawendekethio ma budget ya mwaka huu ilani ya shilingi trillion ina ile kambi ya kuthukumithwa kwambia tukuimwe mwai ukita wa mwonza mena wanya wina withianu wa kwailio na icho mwaki wa stima isioni sia ndwani pala yume ukwata kila umwe shilingi milioni 500 sia kukusia na kunaikisia stima isioni sio pamoja kuikia ma stima mataonine mesiene menene hondu mwana kuya ndwane. The other thing is that we have allocated
14.5 billion Kenya shillings for electrification, and especially in our various villages and estates. And we have divided this money equally among all the 290 constituencies in Kenya. We want every constituency to get 50 million, priority to be given by the constituents, so that we continue with the electrification process, especially in the rural areas. And those in towns, and the electrification is higher, they can always do street lighting with that money, because they all go hand in hand together. Vilingi wa mauvo kumava kauntini ya Ilovi. Nye nita wa Benjamin na mwaka. Mwandiki mutini kamuvyani wa Devolution Mwandu Teresia Mbaikani wa ikithisia alimu ananekana mbesa cia masukulu kana capitation nisi utuma masukulu ni ndeni wa ivinda inini yukite na kumenda alimu anene kukwatiania ni asiku ikithia kana ciana ni ciaendeya na kusoma. Mbaika anene uiseso ya unenga na utethio wa yatu na mabuku kwa ciana cia sukulu wa musingi wa muthini Kilioni mbunge cha Kaiti. Uneni wake huwa kavindani kavuthiti na minister wa kisomo Ezekiel Mashogu ingi kuweta kana mbesa isuni kwithi wa ikitumwa mwini wa Monza. Caleb Chalo na mauvo. Thank you, madam. Thank you very much. Ni mwandiki munene muvyani wa serikali cia mutio kwa Mwandu Teresia Mbaika akitambuka skulu ne wa muthine skulu la wasome atene vake vulana na maofisa ala maendesha muvango wa kunaisi yatu masukulu nende ya Kenya muvango lo vatisi tota zero barefoot program. Mwandu Teresia Mbaika akienda ateti kuvetanga siasa nthini wa muvango wa kunaisi yatu masukulu ne ende vatili yake kutethia ciana kwikithia kana maniwa ne masoma vatethina ya tuitwa ete ciana hii tuisiete yani kwinda mali afford na ine wie cia twa ketui na kundu kwingi foundation ye ikutwa cia tu imanenga asande situ on behalf kana nundu kwa kesio kitu chonde nime asandi muno nundu wa ile ikwatekanie na ndimwatha support yitu nyeta mutongoi na langi nundu ni kindu kiso ukaikila bandu Kenya gethia kana kekie ciatu manakana kaune kwa kanenga confidence kana kwegwa keke yani keisoma na ilaingi ona kumasie ya mowa Otau Mwandu Teresia Mbaika ne waikithisia cia ina alimu anene kana mbesa ile ivani wa masukulu wende wa capitation kuwa kienda acia imeke githito kwikithia kana mwana ni wende ya kwithi we skulu ingi akienda alimu anene kwiyumianisia ngina mbesa ici itonde kuvika nesi acia ine methito mekulwa yolo wa mbesa ila suma serikalini ikoka kwa masukulu budget ne betie na ene mbesa nikuka anytime soon kana ebinde kube etialete na ebindane ri bitebo acia ii alimu na ivionde tutethiane cie kana ciana cikale koka skulu na mwalimu mekalonje pia ciana ciende muci nundu etwese balati na nundu twende budget ne betukiwe education kana maundu ma kisomo manewa mbesa mbingi si utuma ciana situ mwako wa 2024 2025 Wone avisa ula ungamia muvango wa no barefoot program ndini wa SSG na dilambike ya vawi vikete ndini wa county 12 kwa Kitui County tumepatikana over 1000 pairs and we are targeting to do 3000 pairs in that region. Today tuko hapa Mudhini primary school ambapo tumepatikana viatu na ni viatu mzuri, and our vision, our mission is we want to bring dignity in our schools and restore hope in our learners. Under SDG number 4 education, we want to say sustainable development goal number 4 quality education. That is our focus, and as an institution we want to say that we will do that and we will not be interrupted by politicians. We will ignore the side shows and we will move forward. Kando na yatu Mwandu Teresia Mbaika ne wetho akinengana mabuku ma kusoma kwa maniwa Thank you. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa mauvo. Kuyanana na Minister muvyani wa kisomo Dr. Consolata Mutesia, serikali ya kaunti ya Masaku kwisila kwi muvya wa kisomo ni yende na usovya mivango ya kuandika alimu ma ECDE ni kana kuikithia ni mathanga uo thukumini wona kwa ile masomo asu. Consolata anene itina wandambo kama skulu ni meki vathukanyo Masaku ma ECDE kuthima undu wala nyo waunya ita iya na liwende kutwaiwa. Daniel Mongela no kwa tieviso ya utumbanisia Elivot Tau.
Ministro muvyani wa kisomo serikali ni akaunti ya Masaku Dr. Consolata Mutesia ndanaena ivindani anda mbuke suye mwana kuthuima undu walani wakwa kwa yia kwa siana cia ECD ula wambelilo ni governor wa akaunti ya Masaku withito twaiwa ni welesekana mena mivango ya kuandika alimu wa ECD na kuongelanga utalo wo nikienda kutethesia ciana isi ya ECD kuvindani na itwa isi masomo mo twinawalania museo kwa alimu maitu tende na useovya schemes of service kana mitalatala ya kuandika alimu tumanengete grade ila meania nikana na mwalimu methe matona kuibika mbesa ila meudeserve nikana maisomedia wisaidha mena motivation kana nimekuwa meanie maisomedia kwa hiyo bango ya schemes of service they at a very advanced stage ni ubitu ndio ni cabinet ni bitu ni county assembly na to implement ni kana wisaidha alimu maitu ni makwata what they deserve na nitaandika alimu ndo ma school maingi maitu maina alimu meanite wisaidha kila school yina alimu meanite wengine walisekana utalo wasiana ila siwika maskulu ni ma ECD county ni onde nwende na kuongeleka kwa kidu kinene wasiani wa na mbeni ila walnyo wakwa kwa yia utayuna mbisha wala nyo wathia na liu nutethetie muno ciana ila ciumite misiini no kwati munini ni kana makwatie kukwata kisomo na makwatie kuka skulu nundu yiciana ciite ya skulu musiaie musini wisikana mwana wake no kuyo ya skulu na mwana wake no kunywa thia kwa hiyo na mwasiai makabuthi wa ni maundu maumanda liu ukaza kwithia ciana cionthe cia misi cionthe ni cioka skulu cioka cikwate kisomo asiai na alimu maasiana isi ya ECD na moni makuleka wana akaunti ya Masaku aende na utoa isi mawalini wama kunengane leu na jia kwa asiana sia ECD nikenda kuikithekana walini wa kisomo nuna valanika evindani galama ya mikale yende na kuambata kwa kidu kinene siana siwa moyo ela si kunywa thia Monday and Friday they are have happy na tuonete a increase in enrollment na aendelee na hiyo program kwa utenda ukulia ngavana witu hethi wani batoneka atuike undu atongelele musele na mboso nikenda ciana citu ciende kwithi wana havia nzeo na iyuka sukulu ite kuselewa nundu cici be kindu cha uya ite ya skulu before as I said before public schools mostly will enroll those who are wenye wako in poverty kwa hivyo tu at least hata mzazi anasukumia mtoto akuje at least apate kitu akule. Daniel Mwonkela, Mutongwe TV, kumava school wa ECDE Changuli kauntini ya Masako. Amanyewa ma ECDE kuma kisioni cha kwa mwendwa muthesia elaye masinga kauntini ya Masako ni mwekwatu wa kukwata uvucho itina wakwake wa kilasi cha ECD vakuve na kuo itina wakwithwa manaenda kilomita ndasangi na sukuluni kwa kikule kumandha kisomo aine na kavindani kale umbanite na siya inanza melo kutoa yasia waki wa kilasi ki MCA wa wadi no ya muthesia Daniel Musyoka Muindi ni wamenda enende maikese kuikia uteti ndeni wamelati la serikali itwa isioni Ben Musau ena mauvo serikali ya kaunti ya Masaku kuisila MCA wa Kisiokini ambia waki wa kilasi cha ECD kisioni cha kwa mwendwa nikana kumathethe siasi na manyiwa ala malasimika kuthimiendo measa kumandha kisomo nye ndimukobania mbesa lakini maendeleo ningutindika balandotha nitie na make sure kana kila bandu ni bakwata kitu nimwelewa yuna mwete kilasi na ninguthio mandhondo ngweka so kweni ete mulika mwizi wa sola nondo baba ijao aistima magwatia ninguthikwe la kwi governor atu nene nake nimwe osokozu tunatwa ye kilasi weke binduki kwa utukaade wa mulika mwizi wa wiba omwe withe ani twatambia kana na atende nimwagwatia ngumwe yuna nuke langu mukulia nondo siaza isioka ona siende Zatu yambai kwa ata maendeo kana tuekwatia yesi yasi. Tuyenda maendeo. Nye ne mukulia kwa ndaya. Kula yaku. Mutumia na kipeti na moika. Oiye ngavana no imbie. MC uyu eweta unono kati wa melati mingila yende kisioni kii. Vala wamenda ene ndi maikese kulicha uteti ndini wa melati ya maendeo. Na sibitale. Iziwe project number 2 ile kwa kakadukeni level 3. Ya uitado maito muikanda kalakala kana matu ukaenda kuwa wazitewa lakini yu wo wao tuko
wo mundu muito ayenda utetheka nikathukini nibo tuonie senda tumagwatia aya twina shed twakie na shed ngwatie ile ila numizie kwa governor nane watwagie makuta no na lenge yakiwe milani na shed izi zikiwe kapro kelemwe twina muleka mwisi ulatu neke yeke kule tumagwatia twina muleka mwizi uweke wabaya kwa biki kathukeni twina boli yukite utonwa milaani omwago mwagwadio nungumya nimwelewa nungumya na twina lelo ulatunedie mara mwako unaye wa 13 kilometers kuma kama Imbatsoko nginatu noka kwewa gumila milaani na ze mwele na dia lile ningumine ya ingweta mara oingi contractor ulo kutwaisya waki uyu ni wendeka kunenga ekalimava ama wea indi dakese kuosandu kuma kisioni kingi kutethia wea uyu project nayo yambia itikilai kumietela na moko eli na muime thukumata yenu muigambie siasa imwaelewa muigambie siasa kana kilasi kikithele ni kana tukachona nundu baibo gwirwa tweza uthatha na twenda ciana zido itethekeba kana na atende kwao ni na mukulia kwa ndaia kila chonde kiwetwe ba tuthukume imwakwati material moka ba andu meozo ba contractor mboze andu ba ndukathi kwoza ndunza andu ano mume umanda ngewaya ithangathi no mume manenge wia na kiwu na andu ma moko yoza ba na area yetu ina mabundi oyo yetu mabundi qualified kuma ba kana withie maka kilati ezuno yonze anjo ya kwa kandu ama ituba inzengi Vilingi wa Mauvo Mutongo TV nyenita wa Ben Mosau Muyumbe wa kitui cha uthuiloni wa SUA Edith Vethi Nyenze ni wakwatamba ukukuno Mungu kwa mukuka kauntini cia Kiswani valawa wetakana ni anangita muika ingi na kukulia atongo ikuma kitui na kaunti ila ingi kukwatana na kusauvya mutalatala wa undu mukuka usiano na uo dukanange amuika ni kana mevetangane na utumi wawo Edith anena kika vindani kalau kuvingu wa mengeto ili ya kimanza cha shilingi milioni ile kila umwe wodine ya kidhumula kwa mutonga na ila ya mutonguni ila si kilioni mbunge chake ayenda enende kwambisia uimi wa mboka kwiyukilia kiukwati Onesimus Chalo nutumbanise mauvo Muyumbe wa kitui cha thilone wa SUA kauntini ya Kitui Edith Vethi Nyenze ni wakwatamba ukukuno Mungu kwa muguka kauntini cia Kiswani wala wetakana muguka ni wanangita muika ingi na bena bato watongo iba kauntini ya Kitui na kaunti cionthe cia nthi ya Kenya moki pamwe na kusevi mutalatala wa kulunga muguka wala wetakana ni wende na kwananga amuika aingi Edith awetakiti na wakunenge enende mawodi ya kithumula kwa mutonga na ila ya mutongune mingeto ilile na akiwe novisi wake na kimantha cha shilingi milioni ile kila umwe ni muyumbe wa Kitui West na ninonete undu wa mukuka kana miraa ulondu yende na kwananga amuika maitu ni unga mukono county ila siangalikwe za coast siliani leno undu wa mukuka na nakulia serikali ezisiengi ni chau kithia katika mukukono kana miraa ino kiutumwa ciana citu citonya kuzioketi na weze thia nona ni ciacelewani maundu ma kutwana na maundu alangi ni kulia nikenda esisie eke kwacia ni cash crop na andu maitu ni ngumukulia ni mukwacia mukuka wekanwe nawyo andu maitu meacia ciana cioni cikwanangwa imukuka kuona kaundi yaitu ya Kitui na cionze kaunti cionze cia Kenya ci 47 cikwatane moko cimanyekana kino ni kindu kikwananga muika maitu na tukukana policy ila yailite yulua mikukeno mujumbe wa Kitui cha uthiloni wa SUA nwamenda enende vinda minyeto esi kukwata kithangathi na kutwika nyakibuko ivinda yasa mambe sinema ya mbambo kano kana kuyukilia kiukwati mivano sandidamu ni ya chethinya na uni mungeto wa keli ni na bingwa wa mithumu sandidam na ni na otanu munene nundu andu mena otanu nundu makwatie kiwu na kithangathi na kiwu kino ni kiu matethecia kiutethia andu maitu muno kwa kupanda mboka kumba makali ona kwa mwako na ni nuthuthia ni nguthuthia youth na ithuthia youth muno nikenda methiwe na ibinda ya kwiyumbania me kundi mabande mboka mate mboka
nikenda izethia kukwitu Kitui West mboka twina nzia kumia Kikuyuni mboka tumia kukwitu nondo twina kiwo twina andu mena vinya twina andu mena omanyi kuni mathuthia nikenda matonye kuvanda mboka matonye kumba matumali nikenda andu moke mathowe na withie meyunga miangala macio ngino wawetakana wende ikwatamba umutalatala wa finance bill ulova neto kuongela mathoa masindu imwe ulwa wetakana NND ni mama kwende na kuumea vanene na weta muyumbe wa Kitui Chothilo ni wasua nuyombanite kukuna kula ya kuovalucha mbungeni nene committee ya finance committee ethia mayisenzia maundu amwe ta kuongela mukate na maundu angi ma kuongela koti yulu wangali ethia mayisenzia andu ano ni mambia mwambia ninga kuneata katika finance bill no asandi nazia ni mwewa mazia no liza mwitu sitasenzetwe mayitekela kwekunwa yes nundu maende na kuumia na maende ya kuumiuswa ni koti wende na kukila no kwatiwa mwenenzi wende na kuthea kwa serikali yitu kwizela balave muyumbe William Ruto twimukulia nikenda education nenzi mewa maumisyo ni makoti kenda nyivyo koti NND kuma wodini ni mawetakana mingeto ini utethio munene kwa vala matonya kuambia sinema kuseve matofali pamona kuketha ngathi tandu maka kumuti sublocation tu na mubeana ndaya muno nundu wa mheshimiwa itu Edith Nenze ula wonete nusio atusie kiwo mungete no uno wa pano kakumuti wa chethi na Sandidam no nitukutetheka muno kwisila obandini wa mboka halatu ina miako tukata ba kiwuba no cha kwaka na kungiria indo situ na maendeleo alangi makwatikana kwisila kiwuni Edith Nenze ni watu tethia kwa utu nondo mutungia mubea na umuboya vote bingwa mwa Mutongo TV kuma Kitui Chothilo na wasova kaunti ya Kitui Nito Onesmus Chalo na ndi museisa mwendo atulekanya na mauvo asu twambe kosa udhumu monini ni tusiokethete na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume no toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa 2:30 cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu nabaka wikala na control da yundu tonyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu awe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kwidepend na tha uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi woni ko yanza ni mausuwesia one we atikote Ailia une wa mwana waku na Hippo Junior account bingwa Hippo Junior account umundi ubongene witu ulawipa kupe naku wiyone mbesa ila waiya iyongeleka kwa metuke tani ya useo wa uongele kuwa kilungu chaku ya na naundu waiya mbesa yani interest rate opamwena muthenya wa kutana kana fund kumia kana withdraw mbesa ute utilwa kendo na inge mbinge thoke obonge witu ulawipa kupe naku kana utukunie simu kwisila noti muonza ile nyanya muonza kenda muonza ile kwa bombe yange
Nitwacokethia ekali macha la moko wodine yangune ni mwingi ya katikitui ni methitwe matielitwe tina kimaendeyo ngalikoni ya mikumukanilye na valaki siyo kithia wanathina wa network kindu kila kilasimitha cia NNDA kukunia simu malisite mitini ondumwe na kutambuka miendo miasano kenda kukwata network simuni sio NNDA yu ni maweta tamano yetu ni mathina na muno ivindani ye technology yende nambe maimenda atongo ikuthinikia thina u Lina Musangi nutumbanisia mauvo James Mwandoni mutandithe kisioni kiike kia moko na ula twethea ikite simu yake nzeni wa sova na tuli mongoni wa nduka yake na vala uwetie vata va network onini yose ya utenda ki aile ulisa mutini no kenda kukuna simu dina mwanana lawi vano tuina dina wa network ya Safaricom network tumanda tuenda kumanda network kundu kithekani iko tukwati ya network kuye madina mwana kile bendo toneka tukaitwa network kuno kiala moko andu maili kiala moko na matethike na network ko kunya mundu ana ko nya mundu wale mkwati nikana ni kwa network ya Safaricom nitumia shilingi 500 kuthi na kusioka 500 siningilima kuno area kiala moko mabuya moto ithukuma taziba photocopy tuika no ku network na stio anakwemaki kwestima bana bena school ya primary na stio na lyo metho na thina bene tu akanesa monga mabandu kitene mokuna simu batheno message nyama kwenda otuma monga mabandu mutene no bene tu aka no weta kwithia kisio kite network enenzita methito makwisila mathina maingi na mononzi ni wotandithia wona vala tandithia wada tonyo tumaombesa ni customer simoni sio bada challenges bingi ni kwithia ila ni ndonya kutuma ombesa simoni ni customer na kwithia ndonya kumina vinda asante so kwata i message kubeli na be challenges bingi sia network twina baluku twende no kwata tayana ndi kwendwa kukosa network na ndo kugwe mpesa to kuma bano kyala moko dio kazi kilomita 3 na kuma bano ko thi ngune ni kilomita 18 kuni ko twenda ni kana thekete tutanya kwata network amoito na mone methe wana ivinda yomo kokona simono kenda kusembo masivitali ne ivinda ya thumu na valayu enenze amo kile kiyo cho kwa serikali ya kati evikie kuwa kiyo kiona kumaite kitwiki ya network no kenda kwa ile mekumukanilie taisio ingi. Shida yetu sana ni network. Ukiwa mgonjwa huwezi tana mpaka utembee kwa mtu mwenye akona pikipiki anaweza kusaidia, umsaidiane. Kwa sababu huwezi pata mahali kuna network ya emergency. Ukitaka emergency pake nyumbani umuite ndo akusaidie. Kwa sababu huwezi piga simu kwa sababu ya network. Hiyo ndio shida muhimu sana tuko nayo. Tukipata booster itatusaidia. Thina wa network wenda nziasi amekumukanilie ni umwe kati wa mathina la mende na kula vanzi ya Kenya ende kwa ekalima cha la moko ila ni soko ewodi ni angudi ni mwingia kati ni umwe katika mathina la methi tamavinye ekalima kisio kikavo uripota vlingo mavo kuma wodi ni angudi mwingia katika unti na Kitui ni Lina Musangi. Tuisonga na mbengo atanio ya Kenya Association of Travel Agents ni maweta kana kuongelwa kwa koti maundu ni mandambuka no valukite vanene maundu mautandithia o vala mekwatasia atalikulika na kumavande ya Kenya yumekulia serikali kulunga vanene ki ni kwithiwa ni matona kwasia namba nene ya atalikulika vande ya Kenya muungami munene ngwatanio ni Nikona Sabula ni wakule serikali kwa ile malelu na iwanza siandeke kielelo ni cha kwa ile utandithia na utalii wande ya Kenya. Angelina Museno utumbanisi elivoti. Ene nthini wa kumuna ya kila mwaka ya ngwatanio ya kata kana Kenya Association of Travel Agents nimeendekithia serikali kuweka kuongela koti maunduni mandambuka ni kwithiwa Kenya nitonya kwasia namba nene ya atalii kwinthi ingi undu ula utonya uvalu cha vanene utanthia na sekta ya utalii. Kwa hivyo tunaomba kwa unyenyekevu kama sekta, kama kuna mipango ambapo serikali inataka kuleta mabadiliko ya kiuchumi, tupatiwe muda zaidi ili tuandae wateja wetu waweze kujipanga jinsi watafanya usafiri wao. Lakini la msingi na ukweli
ni kwamba tukiendelea kufanya hivi, we are losing our competitiveness as a region. Other regions are not sleeping. If our tourism itakuwa ghali zaidi, it is going to be expensive. People have options, not only here in Africa, but also across the world. They have options to go. So let's not make our tourism expensive. Let's not make our tourism a little bit complicated to, you know, we are trying very hard, so we need support in that. Ene ianda ane makule serikali kukwati ya vanene kwa ilia malelu iwanza siandeke kuikithekana nesi ya kiwango cha iulu nekana atalima vikie kukwatikana kwa wingi. The problem that we've had in African states is that we think of aviation as an industry for the elitist. But it is extremely important because we are a big continent, so we need to travel. We have to use aircraft. So there needs to be more investment in infrastructure. Also, I think the chairman mentioned that the countries that we're competing with are investing very heavily in infrastructure. So Kenya also needs to continue investing in infrastructure, particularly airport facilities, and I know the government is working on it. And also investing in regulatory framework. Kavindani kauni mawatakana ni vailitethwa na mawalanyomea mwanya kukonia kuambiswa kwa open sky policy na ulandi walanyova ni itendeke kwithwa na uthasio kulika vanthi ya Kenya maiwetakana vena vata wa kwithwa na mia na nzia ile ikweli utanthia wo vandu va kuvalucha. Tunajua kumekuwa kama siku ya leo tunaungana na Kenya Airways ambayo ni national carrier yetu, na open sky ni kufungua mawingu yetu iwe mwenye ndege anayeweza kutaka kuingia kwa hii nchi anaweza leta watu na akachukua. Pia kama sisi wana biashara wa agency ya kuuza biashara ya watalii tunaifurahia pia, sababu inatupea, tumeona ndege zingine zikiingia kwa hii nchi zinatupea nafasi ya kupea watu wetu bei nafuu za kusafiri mahali fulani, na hiyo inafanya ile cost of travel inaenda chini. Kwa hivyo pia hiyo open sky policy tunaisupport, tunasema ikue, lakini kila kitu lazima ikue regulated ndio iwe inafanya iwe meaningful business. Hakuna mtu anaingia kwa biashara kufanya hasara. Kwa hivyo lazima iwe ile load factor. Unaweza leta ndege hapa na isipate watu wa kutosha, lakini tunafurahia open policy na tunataka iendelee, lakini ikue pia regulated na managed properly. Wanauye vongo atanio akata ni yeki ya sahi ya wiwano na Kenya Airways na ile kufikia kwa ile thuku mikue atali alama kulika vanthi ya Kenya. We have said that Qatar is an extremely important partner for us because they're the ones who help us to reach our customers. They're the ones who help to grow our business. So we want to tighten that relationship that we have between us and Qatar and our agents, because they're an extension of Kenya Airways actually. They, you know, whenever they interact with the customer, they are representing us as a customer. So what do we want to do? We're coming up with an MOU that not only will it strengthen that relationship, but it will also avail more information to our customers so that when they want to travel, they have more information. We also have given our what we call service level agreement that to improve our services so that they can sell more for our benefit and also for the benefit and for the benefit of our customers. Gilivoti ya vilingi wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Muse. Ni saa 4 na ndateka 3:30 niwo muthia wa vilingi wa Mauvo na muvya wi mwana kwa kumusiaisa mwendo ni kwithwa watambanya na itu nthini wa vilingi wa Mauvo. Nyeni tawa Caroline Mweni wa Muteti na Sharon Dinda ni wonengelelea vilingi kwanzia ya meko tukwendea utuku wa koila.